Shenyun Performing Arts graced the stages in Odense and Aarhus in Denmark from April 4th through the 9th. Audience members marveled at the company's artistry and said they valued the opportunity to experience ancient Chinese culture. Fantastic show, and I like this interaction there is between what's going on the screen and what's taking place on the stage, and this how they jump in and out of that picture is fabulous. I don't think I've ever seen anything like it, and of course also gives a unique chance to see and experience Chinese culture in all its variety and fantastic ways. Man ser alle de forskellige dansere, der virkelig er i takt, synkron, og der er meget disciplin, og der er meget akkuratesse. De små detaljer er altid helt i orden. Ja. Det er virkelig flot. Det er en stor fornøjelse at se det. Det er det helt sikkert. Simpelthen så smukt og rigt og farverigt, og jeg har siddet og grædt derinde, fordi jeg føler med det. Jeg synes, det er imponerende så meget, de kan fortælle med deres dans og med mimik og alt. Det er imponerende. Jeg synes, det var ret spændende. Jeg synes, det var enormt fedt at se noget kinesisk kultur. Så jeg elskede farverne. Jeg synes, kostymerne var rigtig gode. Shenyun's mission is to revive 5,000 years of traditional Chinese civilization and values from before communism, and showcase them through classical Chinese dance and music. A lot of the issues that we face nowadays comes down to some of the same problems that they tackled like thousands of years ago, and they found ways to combat those issues back in the day with spirituality and other tools that we could probably still learn from today. Så synes jeg budskabet om kærligheden og respekten for de gamle dyder og anstændighed og medmenneskelighed og venlighed, det er jo eviggyldige budskaber. Jeg synes, det var fantastisk. Det var et enormt spændende indblik i den kinesiske kultur. Og så synes jeg, at det var enormt rørende, særligt det show, der handlede om den voldsomme undertrykkelse, som man oplever i Kina, når man tror noget andet end det kommunistiske parti. Shenyun brings an all-new program to audiences every year, and currently has 8 companies touring the globe simultaneously. Jeg vil helt klart anbefale den her forestilling til alle danskere, og i det hele taget til hele verden, fordi det viser den rene, naturlige kinesiske tradition. NTD News, Denmark.